Ibi ni bimwe mu bibazo abantu bibaza byagufasha kumenya ibijyanye n'itegeko ryerekeye kurinda amakuru n'imibereho bwite y'abantu. Ese ni bande bashinzwe gushyira mu bikorwa itegeko rijyanye no kurinda amakuru bwite? Ni ba nyir'ubwite, abagenzuzi b'amakuru, abatunganya amakuru, NCSA nk'urwego rushinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'iryo tegeko, ndetse n'abagenzuzi b'amakuru mu nzego zitandukanye DPO. Ushobora kuba wibaza uti nyir'ubwite ninde? Nyir'ubwite ni umuntu wamenyekanye cyangwa se ushobora kumenyekana hagendewe ku bimuranga nk'izina, indangamuntu, aho atuye cyangwa ibindi bimuranga byihariye. Ushobora kuba wibaza itandukaniro riri hagati y'amakuru bwite n'amakuru bwite y'ibanga. Amakuru bwite ni amakuru amenyekanisha nyirayo, naho amakuru bwite y'ibanga ni amakuru yihariye. Urugero, amakuru yerekeranye n'iby'ubuzima, ubwoko, imyemerere ndetse n'igenamiterere ariyo biometric. Ese iri tegeko rivuga iki ku bana? Ku bana bari munsi y'imyaka 16 bisaba ko ababyeyi babo bemera ko ayo makuru bwite yabo atunganywa. Hari abagenzuzi b'amakuru n'abatunganya amakuru. Wakwibaza uti batandukaniye he? Abagenzuzi b'amakuru ni abagena impamvu y'itunganywa ry'amakuru n'uburyo atunganywamo, naho abatunganya amakuru ni ababikora mu izina ry'umugenzuzi ari nawe ubaha umurongo. Ni iki kigize ukwemera kwa nyir'ubwite? Nka nyir'ubwite agomba kubikora ku bushake, arasa ku ntego, atanga amakuru yose akenewe, agaragaza amasezerano y'ukwemera nka nyir'ubwite mu buryo bw'inyandiko cyangwa mu mvugo. Ku bindi bisobanuro wadusura ku rubuga rwacu www.dpo.gov.rw cyangwa ukaduhamagara kuri nimero itishyurwa ya 9080. Rinda amakuru yawe maze utekane.